Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Ayo ikuti Habibi teman-teman. Kita mencari ondel-ondel. Wow, sudah ketemu ondel-ondel teman-teman. Wow, udah ketemu aja teman-teman. Cepat sekali teman-teman. Wow. Ayo kita taruh di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wah, kayaknya seperti rambut ondel. Tuh kan bener teman-teman. Ondel-ondel. Ondel-ondel. Mukanya warna merah, mukanya warna putih teman-teman. Wow. Ayo kita cari lagi, ada apa teman-teman? Wow, ada ondel-ondel pocong, dia ngikutin teman-teman, mencari teman-teman. Wow, ayo kita taruh di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi, ada apa ya teman? Wow, langsung ketemu lagi teman-teman, topeng ondel-ondel teman-teman. Wow. Wow. Merah putih. Kayak negara itu kayak Indonesia teman-teman. Ayo kita cari. Wow. Ada ondel-ondel lagi teman-teman. Wow, ondel-ondel lagi. Wow, ayo kita ambil. Ondel-ondelnya banyak sekali teman-teman. Dadah teman-teman, jangan lupa ditonton ya teman-teman. Dadah.